नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। तुहंद सवाल तो सन जवाब प्रोग्रामुक ब्याख शुमार हेत चुस बह निसार अहमद सूफी बे एक लटि तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। आज तह हस्ब दस्तूर वारियों दोस्तों सवाल सूझमत, हालांकि सारी सवाल हेकान शामिल कर तम खतर माजरत खा तो कह सवाल मुंतखब करान अकि प्रोग्राम खतर तो हस्ब दस्तूर कर कह सवाल मुंतखब अजकि यमे नशस्त खतर। तो उम्मीद सन जवाब तो सन कोशिश यी तुह कुन हदस ताम पसंद। हरगाह यमन मज कह कोताही आसि रोजान तथ गژھِ दरगुजर करुन। बे हरगाह तुह निश सानि खोत कह बेहतर जवाब आसि योकुन न जोन पेवान या ख्याल रोजान तो सोजान कमेंट बॉक्सस मन सह जवाब युथ सनिस इल्मस मज त हुरर तो इजाफा सपदान। रोजो तमि खतर तुहद सठा शुक्र गुजार। तो करो अजुक यह नशस्त शुरू। इब्तिदाहस मज युस सवाल चोरमुत यह सूजमुत बिलाल अहमद तो बेयु ब्याख तिम लेखान यूट्यूबस पे कश्मीर सूफिज़म नाव क्या आसक। यम दशवे यचान जानन अस दीतो हज मुख्तसर जानकारी अली सब गिलकार यम जन सूफी बुजुर्ग ٲسۍमٕتۍ सानि वादी हिंद तिमन मुतलिक दीतो जानकारी तो बेय तिमन कुस वस्ताद ओसमुत। अली मोहम्मद खर अल मारूफ अली सब गिलकार यम जामत श्रीनगर शहर किस अकिस इलाकस यत जन वनान मलारटा। यह बिल्कुल नज़दीक यस जन सन जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज बिल्कुल तथ मुतसिल इलाक तथ वनान मलारटा। तथ तवल्लुद सपदेमत अली मोहम्मद खर अल मारूफ गिलकार साहब। यानी गिलकार अमे मूजूब लेखान यम करान दसिल कम। युहद बाब साहब तोस करान दसिल कम तवकिन ये वनान यम जन दसिल कम करान तिमन वनान पत गिलकार। तो अली साहबनिस मालिस ओसमुत नाव गुलाम अहमद खर तो यम ٲسۍमٕتۍ त्रे बई बारन। यानी अली साहबस बे ज बरादर तो बेक हमशेर अख। तो मगर बदकिस्मती किन यमन सठा लकट ٲسۍमٕتۍ त्रेशवे बई बारन चौशवे बई बारन तो यमन बाब साहब गुजरियोमुत। तो पत तुह पई यस जन यतीम आसान यानी यम जन लकटी यतीम सपदान तो तिहज हालत क्या पत बे तथ वक्तस मज गुरबत किस दौरस मज यानी दकन लगमत पत यम बई बारन मोज हेत। तो थोड़ा पत बड़ पहम गमत मुश्किल हालातन मज तो लजमज यमो बई बारनो मजूर कर तो पन अन कन ٲسۍमٕتۍ करान मुश्किल सान पन गुजार चलावान। तो पत थोड़ा बड़ पहम गमत लज पत यमो दसिल काम कर। तो पत पन गुजार पकनावान ठीक पे कर पत खानदर वानदर। तो वन अली साहबस शौक अमि तसव्वुफुक तो यह अक्सर गछान यम जन सानि वादी मज सूफी आस्तान अवलिया किरामन हिंद आस्तान मिसाल मुकदुम सोबन दस्तगीर सोबन तो बेयु खास तौर पर ओसमुत आस्तान योर जन यम ज्यादा पहम ٲسۍमٕتۍ गछान तथ वनान मिर्जा अकमलुद्दीन बदख्शी। यानी तथ वनान मिर्ज कामिल सोबन तथ आस्तानस यह नौशहर नज़दीक। तो अक्सर ٲسۍमٕتۍ यम तौर गछान। हालांकि यमन इहज किताब मज दर्ज यमन वस्ताद ओसमुत ज़ाहिरी वस्ताद तिमन ओसमुत नाव मीर गुलाम साहब इंद्राब। कैंसस कालस कर्मच यमन सत सोहबत तिमो यमन कर्मच ज़ाहिरी शरीयत जान। अलबत्ता यस जन रूहानी तरबियत या तसव्वुफच असल जान सो यमन सपदेमज यमन आस्तानन पे यानी तिमन आस्तानन पे यमन सह फैज़ हासिल सपद्योमुत। खास तौर पर वन मिर्ज कामिल साहबनिस आस्तानस पे सपद्यो यमन
مٲنِو تُہۍ غٲبی تربیت چھِ تَتھ وَنان تہٕ بظٲہِر چھُنہٕ یِمن وۄستاد اوسمُت اَتھ بارس منٛز کٕہٕنۍ نہٕ تہٕ یِمو چھُ پتہٕ اکھ کِتاب تہِ لیٚچھمٕژ تَتھ چھُ ناو کلیٖدِ لُدنی حالانکہِ بظٲہِر چھِ ٲسمٕتۍ یِم اَن پڑھ یِمو چھُنہٕ پوٚرمُت ووٚرمُت ییٚلہِ یِم قۄدرٔتی لۄکچارسٕے منٛز یتیٖم گٔے تہٕ پتہٕ کتہِ پرٕہن تہٕ البتہ یِمن چھُ اکھ طٲلبہِ خاص اوسمُت تٔمۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ پوٚرمُت اوسمُت تس چھِ زان ٲسمٕژ علمِ شریعتٕچ تہٕ بیٚیہِ چھُ سُہ اوسمُت زانان پرُن لیکھُن سُہ چھُ اوسمُت تٔمِس طٲلب تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان ژاڈ بوج چھُ اوسمُت دٔسِل کامہِ منٛز تہٕ یہِ کِتاب ترتیٖب دِنس منٛز چھُ تٔمۍ سُنٛد واریاہ رول روٗدمُت یعنی تٔمِس چھُ اوسمُت ناو محمد عبداللہ میٖر کھۄندریُک چھُ سُہ اوسمُت اسلام آباد سایڈُک تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان واللہ عالم کینٛہہ چھِ وَنان یہِ کِتاب چھِ اصلی ترتیٖب دِژمٕژ تٔمی یعنی یہِ کِتاب چھِ اصلی لیٚچھمٕژ تٔمی علی صٲب ما آسہِ یَس فرماوان کیٛاہ کیٛاہ چھُ مےٚ لیکھُن یا تِمن کیٛاہ کیٛاہ آسہِ ہا تَتھ منٛز کِتابہِ منٛز درٕج کَرُن پنُن حال یا پنٕنۍ کیفیت یا تِم اسرار و رموٗز کیٛاہ آسن تِمو تَتھ منٛز بیان کٔرمٕتۍ تِم ما آسن فرماوان تہٕ پتہٕ آسہِ ہا لیکھان یِمے صاحب یُس زن محمد عبداللہ میٖر صٲب چھُ تِموٕے چھُ سُہ کِتاب پتہٕ ترتیٖب دِژمٕژ بیٚیہِ چھُ تَتھ منٛز اکھ کلامہٕ سُہ چھُ وَنان چھُے کُنی کتھ پیٖر باوا کٲمِلو یعنی اکوے کلام چھُ یُس زن شٲعری منٛز چھُ تہٕ اکوے کلام چھُ یُس زن علی صٲبنِس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ حالانکہِ کینٛہہ چھِ وَنان سُہ کلام تہِ چھُ اصلی أمسٕے محمد عبداللہ میٖر صٲبنٕے تہٕ تٔمۍ چھُ پتہٕ سُہ پننِس پیٖرس کُن کوٚرمُت منسوٗب یعنی علی صٲبُن لیکھُت ترٛوومُت تتھ واللہ عالم تہٕ مگر یُس یہِ محمد عبداللہ میٖر صٲب چھُ یہِ چھُنہٕ پتہٕ روٗدمُت علی صٲبس سۭتۍ أمۍ چھُ پتہٕ ترٛوومُت یہِ تصوُف وصوُف أمۍ چھُ بالکُل روٚٹمُت ظٲہری شریعتٕے تہٕ یہِ چھُ درٛامُت پتہٕ علی صٲبس نِش بیٚیہِ اوس امہِ علاوٕ أمِس بیٛاکھ طٲلبہِ خاص واریاہ وقتُک تٔمِس ٲسۍ وَنان رحمان خار صٲب عبدالرحمان اہنگر تِم المعروف ٲسۍ تِمن یعنی مشہوٗر ٲسۍ تِم رحمان خار صٲب تِم تہِ ٲسۍ یِمن مٲنِو تُہۍ ابتدایی دورٕکۍ طٲلب شاگرد واریاہ وقتٕکۍ تہٕ مگر تِمن تہِ گوٚو پتہٕ کیٛاہ تامتھ اختلاف تہٕ تِم گٔے پتہٕ نٮ۪بر دیوٲے شریٖف لکھنو تہٕ تِمو کوٚر پتہٕ وٲرسی سلسلہٕ قبوٗل تہٕ سُہ سلسلہٕ اوٚن پتہٕ تِموٕے یور کٔشیٖرِ منٛز یعنی تِمے چھِ یِوان ماننہٕ بٲنی ییٚتہِ وارسی سلسلٕکۍ تِموٕے چھُ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اوٚنمُت سُہ سلسلہٕ یور تہٕ ییٚتہِ پھٔہلووُکھ تہٕ وۄنۍ چھِ وٕنکٮ۪نس تٔمۍ سٕنٛدۍ واریاہ طٲلب شاگرد سُہ سلسلہٕ برونٛہہ پکناوان وارسی سلسلہٕ البتہ کینٛہہ چھِ وَنان تٔمِس یۄس زن کتھ چھِ سۄ چھِ اصلی ٲسمٕژ علی صٲبنی تہٕ سۄے پکنٲو تٔمۍ یعنی رحمان خار صٲبن پکنٲو سۄے کتھ برونٛٹھ پننٮ۪ن شاگردن منٛز تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان تمہِ علاوٕ ہسا اوٚن پتہٕ تٔمۍ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕ یعنی لکھنوٕ وارسی سلسلٕچ کانٛہہ تمہِ کھۄتہٕ تھٔز کتھ تہٕ سۄے ہسا پکنٲو تٔمۍ واللہ عالم امہِ علاوٕ ٲسۍ پتہٕ واریاہ بے شُمار طٲلب علی صٲبہِ گِلکار صٲبس علی صٲبہِ گِلکار چھُ یِوان سٮ۪ٹھاہ تھوٚد بُزرگ ماننہٕ تِمن ٲسۍ بے شُمار گامن منٛز طٲلب تتھ چھُ بوٚڑ وجہ تِم ٲسۍ کران حمام کٲم علی صٲب یعنی تِم ٲسۍ مسجدن لاگان حمام تَوٕ کِنۍ اوس پیٚوان تِمن گامن گژھُن ییٚتہِ ییٚتہِ مسجد آسہِ ہا تور ٲسۍ گژھان تِم حمام لاگنہِ تہٕ تِمن علاقن منٛز ٲسۍ پتہٕ تِمن شاگرد تہِ واریاہ بنیمٕتۍ خاص طور پر کۄلگٲمۍ کِنۍ اسلام آباد کِنۍ یِتھٕے کٔنۍ واریاہن گامن منٛز چھِ تِمن طٲلب تہٕ کینٛہہ خاص طٲلب چھِ یِوان ماننہٕ تِمن عالم شاہ صٲب تِم چھِ ٲسمٕتۍ ہرناگٕکۍ بیٛاکھ چھُ یِتھٕے کٔنۍ غلام قٲدر مٔلِک تِم چھِ ٲسمٕتۍ کھنبلٕکۍ یِتھٕے کٔنۍ بیٛاکھ محمد سلطان تِم تہِ چھِ ٲسمٕتۍ اسلام آباد یِتھٕے کٔنۍ واریاہ طٲلب چھِ علی صٲبٕنۍ یِم زن پتہٕ تٔمِس پتہٕ یہِ سلسلہٕ برونٛٹھ پکنوو علی صٲبٕنۍ کتھ تہٕ وٕنکٮ۪نس تہِ چھِ اتھ سلسلس سۭتۍ واریاہ جُڑِتھ تہٕ یہِ سلسلہٕ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پھۄبان تہٕ برونٛہہ پکان البتہ اکھ چیٖز چھُ یِمن سۭتۍ یِوان منسوٗب کرنہٕ یِمن چھِ وَنان
यम हसा 7 शायरन हुंद कलाम बोजान। हालांकि यह मे बेक दोस्तन एक सवाल सूझमुत मे वन तो अली सबन जमात कमन 7 शायरन हुंद कलाम बोजान। बह कर अर्ज यम बोजान मोमिन साहब बबगाम सुंद, सोच क्राल सबन, कादिर साहब कहन, रहीम साहब सोपूर, रहमान साहब डार, प्रकाश राम, न्याम साहब तो बेच पत सनमित अत मज यम गई 7 शायर तो बेच पत सनमित अत मज लाल देद तो शेखुल आलम। यानी यमन शायरन हुंद कलाम यम बोजान तो क्या वनान अली सबन हसा वोनमुत यमन 7 हुंद गछि बोजुन। वल्लाहु आलम अत मज क्या हकीकत आसे। बहरहाल यह मुख्तसर जानकारी अली सबस मुतलिक। हालांकि यमन पे वारियास कालस कथ करने यह अजीम शख्सियत तो मुख्तर वक्त किन हेक न सोरे यमन मुतलिक बयान करित। अलबत्ता यहज किताब तथ नाव कलीद लुदनी, तथ मज वारिया असरार रमूजात तो बेच तथ मज तसव्वुफिक वारिया मवाद मौजूद यम जन तालिब आसन तिम हेकन तम मज हेचित कि। हालांकि तथ मज कहन जायन मानियो तुई इख्तिलाफ हिू पैदा गसान कहन नुक्तन पे। बहरहाल सह हेकि कंस हिंज ति किताब सहित इख्तिलाफ गसित या कंस हिंदिस नजरिया सहित हेकि इख्तिलाफ गसित, तथ गुंजाइश तो मगर सह बेहतरीन किताब यस परन आसि सह हेकि पढ़ित। तथ नाव कलीद लुदनी। बहरहाल यह गोडनुक सोन सवाल तो अमि अलाव सूझमुत फिरदौस राथर साहब लिखान मे वन तो 3 लफ्जन माने हारस, पोह तो मंदुन। हार दपित गो मानियो तुम गर्म कराय, पोह वनान मानियो तुम हरदस। यह असली वर्तोमुत शेख कामिलन हारस निंदर पेयम यामत पोह गोम। यानी हार दपित गो जवानी, पोह दपित गो बुजर। वो तुम हुमानी नीतु सा ये मानी यानी हार वनान गर्मस जवानी बहारस तो पोह वनान हरदस नवंबर किस रतस मानियो तुम यह जन लोसवन आसि बुजर आसि। अस थे दोशवे मान तुह पेशकश। तो बेच यमो लिखमुत ब्याख मंदनियन। मंदनियन गो मानियो तुम दुहल गाश, पूर गाश यमिज आसि तथ वनान मंदुन या मंदनियन। मिसाल वनान मंदनियन शाम गछुन। यानी युथु सह कुन दह दुहल खसान सह जबरदस्त ओबुर पत अन गुड गसान या यह वर्तावन यमिस खुदा रचिन कह मुसीबत तमिस वनान अमसा गो मंदनियन शाम। इथे कह मंदुन वनान दुहल गाशस बज़ाहिर। पत गो यह वारियान मानन मज वर्तावन। तो ब्याक दोस्त यचान जानन अमिस नाव वासिफ। यमो लिखमित वारिया लफ्ज। अख लफ्ज यमो लिखमुत सीमाब। सीमाब कथ वनान? सीमाब वनान मानियो तुम पारुद या इंग्लिश पे तथ वनान मरकरी। यह जन थर्मामीटरस मज सह फुल हिू या ब्रोट तम बुझ मस्तस दिवान सह सीमाब सह बुहर कनान तम तम मानियो तुम रोप रंग तम मुख्तफल ही लकट लकट तथ वोनमुत। यानी तथ तम बुझ वनान यम थो ज्यादा कालस यल यह वुड़ान। तो तव किन पत यह सीमाब तन यानी अत रोप रंग आसान सीमाब तन वर्तावन सन सूफी शायर। यानी यह ज्यादा कालस दरान बे अत रंग आसान सफ़ेद या रोप रंग। बेमो वर्तोमुत ब्याक लफ्ज हा तो हो। यम मानियो तुम 2 साउंड हा तो हो। तो वन यम जन सन शाह खसान तो वसान जन सोन शाह खसान अमुक साउंड हा तो यह जन शाह वसान अमुक साउंड हो। तो पत अत शाहस मज मुख्तलिफ अज़कार करान बुजुर्ग। तिम क्या करान
हालांकि तुम छो लिखमुत हातहु यम छ बज़ाहिर साउंड शहन दोन हिंद तो बे यमो सूजमुत ब्याख सू हम सू मे कोर अम ब्रोट तकिस वीडियोस मज अर्ज यह मानियो तुम संस्कृतस मज वनान तथ यथ वनान छ अनल हक या आई एम दैट बहुस सो सो बई तथ वनान सू हम सू ब्याख लफ्ज यमो लिखमुत तोमार तोमार छ वनान मानियो तुम तथ कवरस या गिलाफि युस जन तवीज़ ब्रोट शुरन लागान या बड़ी तस लागान तथ गिलाफ करान या करान रोप सुंद संदूक हूँ डब हूँ बनावान या रोप सुंद या सोन सुंद तथ वन तोमार युस जन पत तवीज़ हूँ या तथ पत सो पान गंडा नल त्रावान तथ वन तोमार ब्या गो तुमार तुमार मानियो तुम हिलाल चाल सह गोल आय अख वस अख युस जन डेकस लागन जनानन तो ब्याक दोस्त यचान जानून जावेद अहमद यमन नाव यम यचान जानून अला आन कमा कान यह कथ वनो यह वनान खुदा सदिस आसनस यानी यथ न तब्दीली युथ ओस तो तिथुई ओस यानी यथ न तब्दीली तम सदिस आसनस न सह प्रानान तो न सह नवान सह युथ ओस तो सह तिथुई अजल पे अबदस तान तथ न इब्तिदा न इंतहा तथ वनान अला आन कमा कान युथ ओस तो तिथुई तथ यी न तब्दीली तो न आमज जह तब्दीली तो बेस ब्याख दोस्त यचान जानून शेख शबीर साहब यम यचान जानून हवस कथ वनो बज़ाहिर वनान हवस तमहस लालच ख्वाहिशातन शहवतस मगर अस बेस मानस मज तह वर्तावान अ गो हवस दुनिया ब्या गो सो हवस सो तमह या सो आरजू मिसाल माशोक सुन आरजू तथ वनान हवस द्रायस हावस हाल दिल बावस यानी हवस तो हावस यह दोन मानस मज अ गो ज़ाहरी हवस हवस दुनिया ब्या गई सो हवस यह जन मानियो तुम कह ख्वाहिश गसान मे गोस बाल यार युन मे गोस पनुन माशोक युन दर्शन दिन तथ तह इस्तेमाल करान हवस या हावस ब्याक दोस्त यचान जानून कैसर अहमद अम लिखमुत पुश लफ्ज अत क्या मानी पुश दपित गो पोश तुश मानियो तुम दलदलस मज घास जात तथ वन पुश ब्या गो पुश वनान तस युस जन पोश माल कनान या वन पुशन पुशन वनान तस युस जन पोश माल कनान ब्याक पुश गो अंग्रेजी पे दक दिन ब्याक पुश गो तथ चीज असली लेखान पेशीन तो ते पुश तो मगर तथ वन पे वन पुश यानी कमर या सह वर्तावन जन डोख आंस पुश तो पना डोकदार तथ वन पुश अम मजीद तम आसनस माने ब्याक दोस्त यचान जानून सईद सानी जुनार कथ वनान जुनार बज़ाहिर वनान युस जन हेंदन या बटन सह नल योन सह त्रुव योन तथ वनान जुनार अलबत्ता सान सूफी शायर वारियन मानियन मज वर्तावान मिसाल जुल्फ जुनार या यथ शहस तह वनान जुनार यह हसा अजल पे नल यन पे माज जवान यह योन शहुक नल तोत तामत बराबर यीतिस कालस जमीन पे या योत तामत सोन आखरी शाह यथ वजूदस मज तोत तान योन शहुक नल अत दिवान तशबी अत शहस जुल्फस तो बज़ाहिर वनान तथ योनस युस जन बटन या हिंदन नल आसान ब्याक दोस्त यचान जानून जाहिद मंजूर साहब मोहर छलो तो नाज हाल हाले मोहर छल कोर मे अम ब्रोट तह अर्ज यह शमस फ़कीर साहबन वर्तोमुत
शमस फकीर करस मोहर चलो अत जमाने निवान अड़ वनान मोहर चलो दपित गो यम जन मोहर आसान दीनार या जन ब्रोट वनान मोहर तमिक वर्षुन करन पन्निस महबूबस इत पे फुटवोट हेकान कंस महाराजस तिथे पे मोहर वर्षुन करन मगर ब्याक माने दोपमुत यह सो मोर छलो यानी यम जन मोर सज तिम तीर नोजुक तीर तमी सत छोल करन या वाव करन तथ वनान मोर छलो यानी अख मोहर छलो ब्या गो मोर छलो दोयम जुस तुह खुश कर सो हेक्तो रटित ब्याक यमो लिखमुत नाज हाले यह असली शमस साहबन वोनमुत बाज वाला राज होंज गिंदव ना हाले वह कह पारान नाज हाले कह पारान गिंदव नाज हाले असली गिंदव ना हाले हाले दपित गेम इत पे नरद वर्तोमुत शमस साहबन नरद त गेम तो हाल गेम इत कई मानियो तुम आजकल सह पोलो गिंदान गुरन पे सो हाकी तो मंजबाग सह बाल हिश इथे पे ब्रोह काल गिंदान गेम गुरन पे तथ वनान हाले गिंदुन तो पत गो शमस साहबन कत मानियस मज वर्तोमुत यह हाल कत गिंदुन पान वन आशकस तो माशोकस कत हाल गिंदुन सह बदल चीज सह बदल माने अलबत्ता बज़ाहिर अत हाल माने यह गेम तो ब्याक दोस्त यसान जानन साहिल डार यमो लिखमुत अशकुन तंदूर कत वनो चूर चुलहम यावन चूर लोलो क्या लोग थस अशकुन तंदूर लोलो यह मानियो तुम गमि फिराकस मज वन यार सदिस दूरस मज वन यिथ कन तंदरस मज जुन दजान बहु दजान तिथे पे अत अशकुनिस तंदरस मज चान दाद चानिस फिराकस मज यानी अशकुन तंदुर गो सो तंदुर यथ मज आशिक दजान यिथ कन बज़ाहिर तंदरस मज जुन दजान इथे पे आशिक अत अशकुनिस तंदरस मज दजान अशक नार छट जल कोह बियाबान तो ब्याक दोस्त यसान जानन सूफियान कलाम लिखान ईसार कत वनो अगर न जज्बे ईसार आसी दोहस पर इस्म आज़म तो क्या गो ईसार दपित गो हमदर्दी मानियो तुम रचर कर सहूलियत वातनावन कंस कुन त रंग तथ वनान ईसार मानियो कंस अथ शहलावन कंस मदद कर कंस बोर तुलन कंस रुत कांचुन तथ वनान ईसार ईसार दपित गो असली हमदर्दी अगर न इंसाफ न तेल परो तुम दोहस इस्म आज़म पर्न सह कहें योतान तुहद किरदार बन तथ वनान ईसार ब्याक दोस्त यसान जानन डार शकील साहब यमो लिखमुत बुलगार बुलगार वर्तावान अक्सर मानियो तुम मरहम वनान छकन बुलगार यानी छकन मरहम यन वनान मानियो तुम छकन सह महलाम लागान तथ वनान मरहम या बुलगार वनान तथ ब्याक दोस्त ٲखरस पे जुन सवाल चोरमुत मंजूर अहमद यम यसान जानन रावकन कत वनान रावकन मे वथर्योम थाव्योम कन त यूर मा आसम पकन इथे कन रावकन वर्तोमुत बज़ाहिर वन रावकन तथ वनान जन प्रान मकान बैठ के आसान या देवान खानस पेट कन सो लकड़ बाला दर हिश यपर वुछान कुस आव या यपर कुन विज महाराज पत नीरान तमो बाला दारियों किन यम जन मेहराब चाल लक्ष दारि बाला दारि तमने वनान रावकन वल्लाहु आलम अमि अलाव तम कह माने तो मुमकिन तो यम कह सवाल चरमत यम निशस्त खतर तो हरगा इन मज कह कोतही रोजम या योकुन जोन पेमुत बदल मानी मा कह कुन लफ्जस तो तथ गस
दरगुजर करन तो हरगा सन यह कोशिश तुम पसंद आसान या खमी अत मज ती गस कमेंट कर लेखुन या बे मा तुहज तजवीज़ यथ पे हेको कर या खमी मा सह हेको सुधारित तो लेखान तो यह वीडियो तो कोशिश करान बाकियन ताम ते वातनावनस ग्रुपन में शेयर कर पन्न दोस्तन तान तिमन मा सवाल इश्काल कह लफ्ज़ जहनस मज तिमन समझ जन मुश्किल तिमन बासान सानि सूफी शायरी मज करो कोशिश करो नोकराजी दिमो सहल जवाब तुह तिमन मुश्किल अल्फाजन यह सान कोशिश तो बे करो सोन यह पेज यथ पे तुम कमेंट हेको कर सह करो लाइक बे करो सन यह यूट्यूब ते सब्सक्राइब चैनल यमन दोशवनी नाव कश्मीरी सूफिज़म तो यमन पे हेको तुम कमेंट कर अलबत्ता तुम लेखान मिसाल पन सवाल तिमन ग्रुपन मज योतुथ न सन नज़र पिल हेको न तिम सवाल वुचित मिसाल कंस दोस्तन को सोन वीडियो शेयर तथ शेयरस मज लिख कंस कुन जाय कह सवाल पन सह वातन अस तामत सवाल लिखियो तुम खाली सनिस पेजस पे फेसबुक पेजस पे यह जन कश्मीरी सूफिज़म नाव बे सानि यूट्यूब चैनल पे यमन दोन पे जन कमेंट आसन या सवाल आसन तिमे हेको वुचित तो तिमनी हिंद जवाब हेको तुह दित बाकियन पे नज़र रोजान तम खतर माजरत खा तुम मा गसान राय तिमन सवालन जवाब दिवान दरअसल तिम वातान अस तामत सोई अत रोजान कसर तो हेमो तेल अजकिस इजाज़त बे सवाल तो तिमन हिंद जवाब हेत सपदो इंशाअल्लाह बे तुहदिस खदमतस मज हाजिर दीव तोतान इजाज़त अस्सलामु अलैकुम।